ukozwe na shilingi milioni ile na pe mundu ngalikwenge muume upyo kabisa ukwenda hoteli wako muzembe hospitali ambaye kageba pe hapa ngalikwenge mbesa ana ngalikwenge ye mundu muziti yepyo kabaya ale motuti bigi ko ambi ko ya mat ya ndugu ko ya dia mundu jonge dia ndo maana kana we mundu ukweleka musamaria mwema no watabizie mboti wako kana no jonga ya no watabizie mboti aye ndabye uyekata accident not better well ni manji ni tete ndi palu jingale mlizia milioni elo nezi ndio tabia yani webanga utambwa mbeza kwithayo wa mundu kone wa ledikulo yeah ndakadali na kwani wetu mota ambao sa mundu kasembe hospitali no indani mbeza koko mbeza ni koni ambulance ai mundu ungewiba ambulance ai mundu ungewiba mundu zi taji mundu ithamu ko olembano go ine ndiye mbeza ni manda mimi mwendu kizia waza mbeza kana wambo zembia mundu hospitali tsayo no wangai yeah tsayo no wangai mbeza tiako ni waza mbeza mundu wapi not mbeza tsayo no wangai waza mbeza mundu wapi koje na mwa mapalo konejo on mbabang mwendu kizia ke kanue Mutiso yazioza mbesa ile namba kuitana bayo kwani kabangetana bayo mbesa ni manda wako sio ngwete nato wasio beba mbesa kangana kwani mbesa kwa sio bela mana eto amundu hospitali uitana bayo mbesa silela mbone ele binda 20 utizia ele lolia kamekate palogete ba belelo wa none ya ko ile onda kula ndele baba meza mwizigizia keka nume wekata uwe petanga oza mbesa hii kana mundu petanga male ote mukate male kometi mundu ne ano emudhubia nina kwezumba ewe yani mundu nunu muobi bantu amboza bya mundu kana ukabunozi mukaze babe mundu yani wawene mbesa Noti muanza ile kenda danda tukenda kana noti muanza noti itano danda ile tunenga woni wakuweke kanuwe kila wika jambe ne chao